Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Le video ngezinto eziwu-2 Laconco no Londie London mase kuba osisi abashadile nabangashadile because indaba ilele lapho. La siyakhumbula hayi abantu baphuma emsebenzini ngixolele ama-taxi vele azoba ngumsindo. Ngila eduze nama-taxi. Laconco uthi kuLondie London yena uyaziqhenya ngomabusi because uyedwa futhi uyazibambela nje wenza ibudget yonke into uyenza eyedwa nala investor khona kusuke kuyi-decision yakhe eyedwa. Ngala uLondie uyayiphika lento ukuthi manje uthini mawuthi o-single ungathini o-single uyazibhekela nasi sishadile siyazibhekela kuhluke ngani angizwa lento ayishoyo. Hayibo nangu kuLondie sefuna ukuthi sihlebe akusinguye uLondie lo wathi I love a good life, a soft life because my husband is able to provide that for me. Azange sizwe ngaye singambuzanga ngoba phela uye waqhamuka sesinje yena into yakhe ine good life ine soft life and uhusband ke uyi-provider uyi-blesser. Hayi-ke abantu baphisizela phela ku-internet bayithola-ke leyo ngempela ukuthi hhayi yena uyi-blesser ngoba abantu abasondelene naye noma beke basondele eduze kwakhe laba bathanda i-soft life. Angithi sayikhumbula indaba naleya ukuthi size sibheke futhi ku-internet ukuthi ingane kwasho kwacima manje pho sekuphikelani mase kushiwo la futhi ukuphikelani-ke vele into ayi-introduce ngayo ngoba phela nathi simazi ngalokho nabanye baze bathi hayi cha sifuna ukumbona-ke lo sisi siqala nje ukumazi ngoba wathi nje yena umuntu we-good life ne-soft life and uhusband uyi-provider. Uma-ke ulasike sebona ukuthi nangu-ke uLondie esemtshela izinto ukuthi ngiyadlala le i-joke kodwa-ke ineqiniso eliwu-2%. Nike nibone ukuthi ama-slay queens angisho ukuthi uLondie uyi-slay queen njalo. Ama-slay queen namanga kuhamba ngespeed esifanayo ngoba manje ukubone la sibabuke nabanye sibabuka la ku-YouTube uthola ukuthi uphethe i-beauty products or skin products zona lezo zinto lezo usebhizi ngazo as if uyayisebenzisa kodwa akayisebenzisi udonsa thina kahle kahle yithi ekufanele siyithenge yena enze imali mase yahamba yena yokodokotela besikhumba eceleni uyabona yena uhamba u-skin doctor ithina ngapha usidayisela into angayisebenzisi. Omunye kuthola ukuthi vele ke nje akakaze bene-skin problem i-skin sakhe nje si-right kodwa la uqamba amanye ama-slay queen nama-influencer into yabo. Omunye uthola ukuthi ulanda iy'mpahla le ey'ngoja iy'mpahla boziwo-300 ziwo-500 thina sekufanele siyithenge ngo-2000 hawuma hayi ngeke hayi ningodade bethu impela kodwa ninamanga hayi yabo ama-slay queen namanga bane-speed ezifanayo angazi ukuthi vele mhlawumbe i-requirement yakhona nabanye manje sizwe ukuthi babuye eDubai kodwa ngithemba ukuthi hayi abekho kabalayo ekhaya kithi eSouth Africa oseke wenza lo mhlola loya ngoba iyasabisa leya nto sengiphumile endabeni buyani bosisi ngithi mina umuntu o-single owesifazane right noshadile kufanaphi bafethu ngoba phela mawuno-husband ngempela uhusband ephila fanele i-support uyithole. Lo osinge ukuthi January iphathwe yikhanda ingane zesikoleni sekumele ebone ukuthi zonke izinto ziyahlangana uhlelile kune-order iy'ngane phela nazo uyabo kade ku-December ngoJanuary ney'ngane fanele zibe right ne-lunchbox ibe yinhle uyabona. Ngapha makuno-husband wena uzothenga izinto ey'funayo ulobuhala uthi sabaweli ukuthatha ngapha osingle kumele ethi hey angiqale ngalokhu ukuze kulandele lokhu ihlangane into manje pho
uLondi namkhumbula kodwa sethi kunento ethi yena muhle uHot kodwa angazi kwathi ku-upstairs kunjani. Angazi noma kuyafana, akufani kodwa khona phela masuzosho into masuphinde uyiphikise, hhayi mina angazi. Singagcina phela sesithi laba ababesho lokho hlampe babeqinisile kancane. Mawuzothi uHot kuphela. Sizosho njalo phela ngoba wena ufike wathi i-good life, i-soft life and le uyithatha ku-husband. Jiki hhayi bo mina ngiyayizamela. Usebenza oh. Hawu awusaphendule kahle lo mbuzo. Ngiyi-influencer. Oh, influencer. Influencer kodwa kuthiwa njalo-ke. Bye futhi. Senifuna ukuthi kuyoboshwa mina ngedwa. Nize la nizoyichaza le ukuthi oshadile noshadile kuyafana kodwa senginitshelile already akufani ngaphandle mawuno-husband-ke odinga umthandazo noma odinga ukuthi uyomfaka into ethile ngoba phela ukushada nishadela ukuthi nibambisane kungazabalazi oyedwa uyabona. Mhlampe nishintshane kwenye inyanga kuswenke wena, kwenye kuswenke uhusband, kwenye kwenziwe izinto zey'ngane kube njalo. Manje angiboni nje ukuthi kuzofana ngoba lo single kumele ey'bheke phela ukuthi hayi bo ungaswenki ezinye izinto ungazenzile. Qala ngey'balulekile, umswenko sizowubona uyabona akufani-ke leyo nto.